Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. We guys, izingane ezithembu enothando nesithembu into ehlekisayo futhi lena ke ngomakhwela nomntwana wakhe. Kodwa ke le yamakhwela nengane lengane entsha efana noSneh abanye sebethi 2.5 ngoba uSneh wakhuluma nge5 kg edwelela eshu plastic. Yima ukuthi ngichazelelana ngomakhwela and indaba le eshuwo ngomakhwela kukhona abantu abathi uthando nesithembu ishow scripted. Kuyiqiniso lokho kodwa manje kuba ukuthi wena lo scripted understand kanjani because kunabantu asebethi yonke into eyenzeka kwishow baya-etha. Manje kuvela ingane ivelephi ngoba phela ingane qathazwa ibhanoyi bengacathuzanga ngebhanoyi ithengwe esibhedlela umakhwela kwathenga ingane esibhedlela ifana noSneh. Yima ukuthi why ngiletha le yamakhwela nescript ngoba ingihlekisa. Kule video engenze ngumnini kule ya video yamnini njengoba ngihleka indaba yamnini yokuthi sekuthiwa akafundisa ubaba uMseleko ingihlekisa ngani leyo nto. Ivideo yamnini ivideo ephuma kwamanye ama-episode show ebithi Mnini and Siblings. Umnini wayekhulumela into zakhe nje ayikhulumela into zakhe ezingahlangene ndawo nezinto ubaba uMseleko adlula kuzona ubaba uMseleko abeyiveza ku season 8 inkinga nazo namakhosikazi. So abantu asebengena kwi-comment section yale video yamnini bangena ngomoya wani wokuhlekisa noma wokudelela noma beyidlalela bethi hayi ke shuthi umnini kuphela oright lapha eMzumbe umnini ozofundisa uMseleko akabuze kumnini. Sengenza isibonelo somshado ke yini into engiyizwe uMseleko eyisho la ku season 8. uMseleko ukhalaza ngokuthi umacela inhliziyo yakhe injani uma yeni akafuni kuzwanwe uma Khumalo usemjikele uma ngwabe uyena ongamhloniphi kunabo bonke. Ngichazele ukuthi umnini uzophendula thini lutho ngoba umnini ingane kwayona leya video leyana ababebhale kuyo nje umnini wayeyikhulumela. Sekuba necomment ke ezwakala sengathi ngithi izingane azingalalelwa ngoba zincane. Ngicela ukuthi leyo comment leyo siyithathe siyenzele ivideo yakhona leyo kulalela kwezingane ngoba manje uhlanganisa into engahlangani lana umnini wayeyikhulumela abantu bavele ku comment section bayayenza futhi nalento kuSibindi kuthi uSibindi yabo kukhona into ayishilo bavele bethi abantu we umnini uhlakaniphile banakho udlala ngaleyo nto. But this time ngoba bekuyivideo yamnini ngayibona lento ngathi hawu kodwa kwale video ayikho umnini into ayikhulumayo ehlangene nezinto nje ezenzeka kwaba uMseleko waye abantu benje. Mangibona vele ama-comment ngiwalandela ayahlekisa ngoba ngithi kuyahlekisa umuzwa wami usuku unokuhleka ingakho ngihleka kubeke khona odinwayo. Nasi iscript sa5 kg no 2.5 uSneh wadelela la wathi hey u5 kg weplastic ezinto engasile kanjani yabo. Kodwa futhi indlela asho ngayo uSneh noma edelela ikhona iphathe ehlekisayo ukuyibona into ibe yimbi kodwa ikuhlekise kwaba into enjalo. Sekufika ingane encane ifika nomakhwela manje ke abantu sebethi kanti lesi script sinjani. Yabona ke iyona ke lento sizoyibanga sebethi abantu kanti iscript sinjani mase kuvela nezingane kanti ekuthiwa kudlulelwe. Angithi sesiyabona ukuthi ezinye izingxenye zale TV show kuyiqiniso ngoba naye ingane ifana noSneh. Sesiyayibuza ukuthi hayibo makhwela ufika nje sekuyaphuthuma yonke into nasesibhedlela sebeyambiza yabona ngoba naye ingane. Indaba yescript ke ukuthi lesi script 2.5 uvelaphi u2.5 yaxolisa u2.5 angithi sekunciphisa u5 kg ngoba uSneh u5 kg. Cha ningayiqhubeki leyo nto leyo aniyeke leyo nto bekuyinto nje sihlekayo ukuthi hawu sihleke indaba yengane ukuthi phela maku-ethwa yini kube nengane ngoba phela kuze kube khona ingane khona umcimbi wenzekile okusho ukuthi okunye kuyiqiniso. Manje ngoba sengizokutshela ngo2.5 ngihleka ngifuna ukukukhombisa lento yokuthi mina ngikwazi
ungamane ungishaye. Angikwazi ukuthi into ngizokutshela ukuthi iyahlekisa ngingayihleki mina kuqala isuke ingihlekisile and ngiyaxolisa ukuthi lokho kusazokwenzeka uzozizwa umoshekelwa idatha kodwa yeyi iyafana noSinelengane, iyafana wemalo, iyafana ngisho yazi ngathi uSine nje emncane wuye noma singamazi indlela efana iyafana noSinelengane iyafana. Ayibo uma kukhwela umthathephi uSine mawukuthi phela kuya-ethwa ile nto-ke sesiyihlekayo ukuthi akuyona yonke into abazoyi-etha. I-script senzela i-order. I-order yani ukuthi mhlampe ngalesi sikhathi esithile bano-5 minutes wokushutha kuphi kodwa ngeke uze ube 5 minutes angiboni because kuyahanjwa. Mhlampe-ke i-script senzela ukuthi nje u-20 minutes ayiphuma imoto ziyangena kungena endlini kamayeni uyabo sihamba lapho i-script kodwa okunye-ke siyabona ukuthi hey ezinye izinto zishaya khona zishaya ngasenhlizweni siyabona ama-emotions amakhosikazi. Yingakho manje sesizothi omunye umuntu uma e-actor sithi nangu 2.5 u-2.5 uvelaphi ngoba kusho ukuthi ubesekhona kuphithizela nje 2.5 ula eduze yabo. Sesiqondisa kulowe script kodwa ukuze ngizonixoxela nge-script sa 2.5 indaba yokuthi ngichazele lo odinga ukuthi mina ngiyahleka kuyinto esengishilo ukuthi iyangihlekisa. Angazi nami ukuthi why ungayi-understand ngithi iyangihlekisa sengiyaxoxela nawe ukuze siyihleke kuwukuthi mhlawumbe wena uzoyithola ingahlekisa so uyadinwa la idatha yamosheka. We guys hayibo hayi nami nginazo iy'nkinga kodwa ngeke ngineze into engenza yona lama ngidiniwe umuntu usedinwe ukuthi ngiyahleka manje kodwa ngisho kahle umnini nje angazi ngayithola phela video yamnini nawe uyibonele uzobona comment section ukuthi hayi ngoba beqinisile labantu abathi umnini akafundise umseleki ingoba bedelela nje beganga ngoba kwavela wagcwala lawo ma comment ukuthi hayibo umnini hey futhi bhabhayeni ngizophinda ngihleke lento futhi umnini ukuthi akafundise umseleki lapha emsamo ukhuluma ngokuthi inhliziyo yamacele ithi umayeni uthi umakhumalo uthi umangwabe uthi umnini useyophawula athini-ke ileyo nto-ke ngiyithola ihlekisa ngiyaxolisa ngizwa ngendlela angizwa ngayo. Wewe guys angikho serious ngesinye isikhathi nami angithandi hlezi ngi-serious kodwa-ke sizobuye sixoxe ngayo lama-TV shows lena-ke u-2.5 wethu uphuma hey bye.